No tuchokerania tinende akariba maili tatu kuma Igembe Central bachokerania ngabana Omero Kairo Mwangaza nkatho nonto bakuthura anto bailio kuma kirigisio kibara ni ndibadete bakina Kairo ngwicho wichinende ni county Barua Minister wa Roe Engineer Jackson Muthamia na bisa manto ya utungata pomwige James Mutia bateithiane ne nterine ndekendo tiera kinyamathina yaru ya kwithira yekithira Marion Karugi nethirite nende tutumaira ripoti Ntuku yere nyuma ya County Assembly ya Meru kulukia maminista mwanja wa mwena machief officer kujori otongeria bwa thirikari ya County ya Meru iretongeretwe ni Gavana Kawira Mwangaza akariba yembe barungamiritwe itene bi James Mutia akithurwa ya chief officer na Jack Muthamia ari waziri wa Roe ontubukenete akariba mairi thatu Igembe Central bakiwa mathina yaraturo beketha mwiro yoyo yembe muno mpanga ya Roe netete okinyamuthia nontubeli batetheria kuthiria buru Kenya mara kia Roe Mno ntuba waziri wetu utaro yawe Muthamia utaro gesekte Roe tutuguru mno ntuba mathinira tupikiete se Roe nara atutethie muno aiwe ta se Roe thitando cio tuko kuntu gweta katima na Muthamia no toreto ndi to kwa kara taro na bata niranga bana mutara na ya kai tenya tata kwa jawa itochukua kabisa ndo tutorero waziri wa Roe yawe Jack Muthamia na pia tunenya Mutia nyo wao nyontoreno wao na kutu kuiregira tuone ruro kwana ndene enjawa ndi kutuko tete negetheru igendera enjawa ndi thai no ntuko tiga baita nyangwe bonde nyana MC tora tuinwe thai no ntu bonde na itibangwe na mama bwana theri mantu mzuri sana atu Ameru turatarirwa muntu maana sana no ntu Mutia kwa mwendete kinya itare munya are muritingwe maana na taoni cionde Meru County kwa jumla aetaneti na cia kiritango ituonete ngui Mutia bena munya Kawira Mwangaza buguretherie no uramekire Meru api na ituise ndoe istora thina ne tore Roe njia bulu lakini naike kabala aritire ngwembe atara ndake musibura karitango na turu ni kwa mbere muthamia kinya yara ari sibu officer kutekia na ari mauteli muno ndene ntora etu ko batu tuwere tutuende ndene ntora no tubakwetherwa rai ikomenya kinya ntora sietu kinya naranje kai tukona kinya Roe akariba riu ne bakuromba waziri oyo Muthamia na nkero kulionga nteresi yembe kurioki ithima bionde bira bya kwamire na nkoroki kwenja binge nikenda bomba kuona Roe rwakwana na kurima naruo ya njira imwe ya kuthiria mparaire batema antame muno itara thano waziri oyo Jack Muthamia inku edilunge embere ondorare ana kuna ithima bimo bya serwe iditumeka lakini bienji bia agisa kusabasira ndo rurani kenda thina Roe mbako thina ndene ntore enji awali atangura ya irite ekwenje ithima biu na eno siekavu kutora ithima kenda kumba kuendelea na irrigation ingwetekeria mpare kania na kinyanto bagatha bakendelea na agriculture mubwa itoko mewatea kwao itendwa otea Roe rotekinya ndene ya Meru yeto kwa jumla kwa watu bau betu ratarire Gavana no ratari antu bakuriaria na bako watia ngwebo nene sana alo torero ithima hivi kila pesa ni kana tona ndo chako ma hivi ende kenda tu pere mbako thira utuka ira bantu bagenda bagere na mpana aba tu tunjiri na ntu rwero kwetha ruinge tukandra indo kinya mundu no andra sikuma wau wake na karima na kona ndie cia kuria Kiripotera Weru TV kuma maili thatu Igembe Central mbito Marion Karugi wa Kinyua.